umutego aho uri si uko Felix Tshisekedi atumva ikibazo cya M23 ahubwo nuko yamaze kushwa imbaraga na FDLR. FDLR yaba ari ikibazo kuri Kongo cyangwa Kongo yifata nk'umutwe w'igisubizo kuri iyo mu kuyirwanira cyangwa umwe ni igisubizo kuri Kongo, ku rundi ruhande ni ikibazo kuri Kongo. Ubu tuvugana igihe Kongo yo itabasha kurwanya jenoside cyangwa se ngo irwanye FDLR cyangwa se muri FDLR nk'uko ivuga ngo FDLR abayimo barashaje, ariko kuvuga ngo FDLR ni ideology, ni ibitekerereze, ni inspiration, ni plan strategique cyangwa se ni ifite uburyo yabayeho, ifite uburyo yaremwe. Ibitero bingana iki bamaze gutera ku Rwanda bingana iki, imodoka zimaze gutwika zingana iki, kuba ubwabo akiri abantu bakibwira bati twebwe tuzagaruka mu Rwanda nta mututsi ukiriho, ako nta kagakambere gakomeye. Kuba Kongo ubwayo abaturage bayo bahunga intambara zihoraho kugeza ubu ngubu kuba M23 amesha gucyura abaturage bayo ngo basubire muri bwa butaka bwabo gakondo bo babwigaruriye batahura abantu babo. Izo ntambara zirica abantu. Kuba rero Burundi bwafasha FDLR nta kibazo kirimo, kuko bose bagendera ku ngenga bitekerezo ya primitive iciriritse. So babahaye intwaro rero cyo cyari igihugu kimwe. uvuze ibihugu byafashije FDLR ku aho ikora ibikoresho kubona intwaro, ariko numvise n'ibihugu byinshi, kandi FDLR ni umwanzi w'u Rwanda, yasize ikoza amahano mu Rwanda niyo bahereyeho. Ese ibyo bihugu biyifasha nuko byanga u Rwanda nabyo? Ego yakoze ku kibazo umbajije, ntabwo navuga ngo byanga u Rwanda, ahubwo byanga iterambere ry'u Rwanda. Baje kuvuga FDLR kwihisha muri Kongo, kuguma muri Kongo, ese ni izihe nyungu ibona muri Kongo ko nta kindi gihugu ijya kubamo? Tuvuga ngo iba mu Burundi, iba muri Uganda, Kongo ihora muri Kongo, ni iyihe nyungu ihakura? Icyo kibazo mbajije rero Kongo ni nini kandi igice kinini cyahoze cy'u Rwanda gituyemo n'abanyarwanda, abarwanda fone abari hariya bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bashaka kongera gukora jenoside nk'uko bivugwa, nk'uko babyivugira. Ibyo ngibyo byo babivuga ku mugaragaro, ejo buri muntu byo bagenda bakora, bica inka, bica abantu, barya abantu, batema abantu. Ibyo ntabwo ari ibintu bigihishwe, ariko mu by'ukuri ubu ni igisubizo cy'igihe gitoya kuri Tshisekedi. Ariko nyamuka batekereje kongera kwiyambura, tuvuge haramutse habaye yuko perezida wa Kongo cyangwa se bwa Kongo bwumvikana na AFC cyangwa se M23. Murakoze Fredina, ndagushimiye cyane. Nubwo umbajije ikibazo gikomeye ndetse abanyapolitike benshi bamazeho igihe bavugaho, ndetse bikaba biteje impungenge cyane, kumbaza ngo FDLR yabayeho gute, iteje impungenge gute. Gupfa kwivuga ubu ngubu nahangaha ntago ari ibintu byoroshye, kuko ngiye kuvuga FDLR natangira uburyo yavutse. FDLR ntago ari ya none. FDLR ni ibisigisigi by'ingoma ya Parimihutu na Kayibanda ndetse na Habyarimana. Ariko by'umwihariko uburyo FDLR yavutse ivukiye kuri Risfari, ku basirikare kwa Habyarimana batsinzwe ku nterahamwe kwa Parimihutu bari bamaze bashize bakoze jenoside mu Rwanda, bahungira muri Kongo. Ariko by'umwihariko byatangiye gute kugira ngo bijye gukomera? Muri 1990 inkotanyi zishaka gucyura ababyeyi bazo n'abaturage bari baraheze ishyanga n'ingoma mbi ya Habyarimana ndetse na Parimihutu. Habaye no kuba igihugu cyongera gukenera kubohozwa, ariko ubwo Habyarimana we yarabuze bwita ati igihugu kiruzuye. Rero nta gushidikanya FDLR mu magambo makeya yakomotse ku bisigisigi bya Parimihutu na Gisifari n'intera hamwe bari basize bakoze jenoside mu Rwanda gahungira muri Kongo. Ariko by'umwe byabaye ryari byo byatangiye ryari rero kimwe ikibazo wakabaye umbaza. Mu 1993 ubwo inkotanyi na guverinoma kwa Habyarimana bari Arusha, bari mu mishyikirano bareba uburyo bazavanga igihugu kikaba cyiza, abanyarwanda bagatahuka bari hanze y'ibihugu, bari bahungiye ku isi hatandukanye.
aho kugira ngo leta ari icyo gihe ya Habyarimana yite ku bizakorwa, ahubwo bacuze umugambi utoroshye warimbuye imbaga y'Abanyarwanda y'Abatutsi bakorerwa Jenoside muri 1994 barenga miliyoni. Ariko mu kuyitegura rero, mu kuyitegura habaye ngombwa yuko hatozwa abantu benshi. Hatwojwe interahamwe zigishwa imyitozo ya gisirikare ishoboka yose, zigishwa kwica Abatutsi. Hatozwa sederi nawo ryari ishyaka ryari ryarivanguye kuri MRND itemeraga imishyikirano ya Arusha, kugira ngo urijyemo ntabwo ryaraba ngo uri umuhutu uteye gutya cyangwa se uteye gutera umuhutu ngo yaga afite ubasha gushyira intoki ebyiri mu zuru, ndetse bamwe ngo ntabwo bemeraga imishyikirano byaberaga Arusha, ari nabo bavuga ngo bazategura Ipakaripusi, ntabwo bazemera kuvanga n'Abatutsi. Hari n'indi mitwe yagiye ivuka y'abakombozi yakomokaga kuri PSD, nayo yaje gucikamo ibice bibiri, abaho PSD ivuguruye, hazaho n'indi PSD yashyigikiye kwa Habyarimana. Byagiye habayeho icyo bitaga habaga MDR Parimutu, ariko na MDR Power. Iyo byose rero indege Habyarimana agiye gusinya amasezerano ya Arusha, aho abenshi mu basederi batayemeraga bamwirengeje, bamwiciye ubwabo kugira ngo basoze umugambi uko Inkotanyi idashobora kwinjira muri guverinoma ngo babe babana nabo. Niho baboneyeho gahunda yo gusoza umugambi wo gukora Jenoside. Muri 1994 ku itariki 6 bakimara kwica Habyarimana avuye Arusha, niho batangiye kwica Abatutsi muri iryo joro. Ariko n'ubundi Abatutsi baratangiye kugenda babica mu byitso, babafunga, batatanya. Ubwo Inkotanyi zakoze ibishoboka byose zishaka uburyo zahagarika Jenoside, zirarwana, zigira mu mujyi wa Kigali, Kanombe irafatwa, Kigali yose irafatwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 7, ariko bakoraga Repubulika General, bakoraga izidoro bava muri Kigali, baracitse intege zikomeye cyane ku byo bari bakoraga. Baramaze kwica abantu benshi mu gihugu hose, baramaze kwica abantu, ariko reka nihute. Warumbaje ngo ese inkomoko ya FDLR ni iyihe? Ntabwo ushaka kubwira umuntu inkomoko ya FDLR utumisha FDLR umuzi wayo aho yaturutse, n'ubundi yavutse ite. Yavutse kuri ya mitwe yose rero navuze haruguru, navuze Sederi Power, Sederi, Interahamwe, Exfar. Ubwo bamara gutsindwa rero n'Inkotanyi bahungiye muri Kongo. Bageze muri Kongo, hari abagiye muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo no mu burengerazuba bwa Kongo, ariko abenshi bagira bakamika hafi n'imipaka y'u Rwanda. Hari hari urugero bakimara kwambuka umupaka, hari abahungiye, hari abagiye mu nkambi y'Ikibumba yegeranye na Rubavu, hari abagiye aho Takahingo, hari abagiye Bitakatare, hari abagiye Mugunga, Igoma, hari abagiye Rakevere. Aho hose niko bagezeyo bahunganye intwaro zabo zose. Bakigerayo bo ntabwo bumva ko batsinzwe, ko Inkotanyi zabatsinze, kuko mu Mobutu Sese Seko yabahaye ubuhungiro, ariko bitegura kugaruka gutera. Bo ntabwo bumva ko gutsindwa byashe nk'aho batunga bibabereye igihunga. Bakigera muri Kongo, ya mitwe yose ko yari hariya yindi yarahamwe y'abasirikare bo kwa Habyarimana, Exfar, y'abapawa bafatanyije n'Abafaransa n'abari baje kubafasha. Ibo ntabwo bavuze ngo tubireke. Nubwo u Rwanda rwakomeye kugira rusaba ese mwakuye impunzi impande y'imipaka, ahubwo bakomeza gutera uteroshuma. Uteroshuma aho baza kwica Abatutsi muri za Kayove, mu by'abacinzi ko bagendaga baza, cyane cyane byaje gukomera nko za 1996 cyane 5, aho bazaga bagatwika imodoka bakica Abatutsi bavuga bashaka kongera kugaruka. Icyo gihe rero ntabwo batangiye ko nabivuze, ntabwo batangiye bita FDLR, habanjeho Parire, hazaho Harire, ariko habagamo bamwe mu bayobozi b'iki gihugu, bahoze muri FDLR, ngira ngo
barwara kabije barabizi bayibayemo, abandi bose bayibayemo ariko baza kuvamo, baninja bayibayemo baza kuvamo bagaruka hano mu Rwanda. Ariko FDL mu by'ukuri mu magambo makeya nk'uko abambashe ngo muri FDL yakomotse hehe, naho mvuze nuko yavutse ni ibisigisigi bya Exfar n'interahamwe na CDR. Yego. Twumva ko ngo FDL iba muri Congo, ese hari ahantu ituye hazwi Congo yayihaye cyangwa ibarizwa he? Muri make FDL ibarizwa he ubu ngubu? FDL rero ibarizwa muri Congo, ibarizwa mu Burundi, ibarizwa mu bihugu by'i Burayi, Ubudage, Ubufaransa n'Ububiligi. Ntabwo hari ububasha buri gihugu kigiye gifashamo FDL. Tuvuge mu bihugu bya East Africa byinshi bifasha FDL, bifasha mu buryo bw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro isahura mu gihugu cya Congo. Nk'u Burundi buyiha intwaro, nk'intwaro mu 2009 Loni muri raporo yasohoye byagaragaye yuko nk'igihugu cy'u Burundi ku ntwaro cyari cyaguze cyaguriye polisi zasagutse bazihaye FDL. Ubwo ni hari mu Burundi. Hari Uburundi naguciye mu ijambo, Uburundi bwo bwari bugamiye, urumva Congo wenda ishaka ko FDL ifasha Congo kurwanya imitwe iba muri Congo. Uburundi bwo bwari bukeneye buha intwaro FDL. Mu by'ukuri cyo Uburundi bukomeyeho cyane, hariho Uburundi bacyagendera kuri ya myumvire iciriritse, bakigenda ku moko, batagendera ku bumuntu. Uburundi abona benshi bari bari Burundi bari barahungiye hano mu Rwanda, na jenoside bari hano mu Rwanda. Ndetse vuga ko na perezida wabo ubwabo yabaga hano mu Rwanda. So hari bamwe bakoze jenoside bari abasirikare bakomeye, hari FDL kuzaga zibyivugira zabaye mu gisirikare cya CNDD FDD. Barabana nta muntu mu gutera hamwe ni Burundi bagiye bisanga muri bari baziranye ko hari bamwe bakoze jenoside nkuko Rwanda bivuga, ndetse n'inkuru cyabo zagiye zibigaragaza n'amaraporo agiye atandukanye. Kuba rero Burundi bwafasha FDL nta kibazo kirimo, kuko bose bagendera ku ngenga bitekerezo ya primitive iciriritse. So babahaye intwaro rero, cyo cyari igihugu kimwe. Twava na Uganda nayo muri raporo ya Loni aricyo yivuze ku muguruke. Uganda mu 2009 yabashije gufasha FDL mu gucuruza ngo y'agaciro, ndetse no gufasha bamwe mu nkambi z'impunzi ziriyo sana Kivara z'Abanyarwanda bariyo, kwinjiza abasirikare bavuye mu nkambi binjira muri FDL, ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro amwe namwe baba basahuye bahanyuza acuruzwa. Icyo ubwo hari n'icyo navuga. Tanzania nayo yagaragaye muri raporo y'ibihumbi 2009 y'impuguke za Loni, yagaragaye ko n'abagize uruhare rukomeye mu guha inzira ibikoresho, imbunda, kunyura mu cyambu cya Tanganyika kugira ngo zigere muri Congo FDL ibone uko ibaho. Hari amasosiyete akomeye ari yagura umutungo abarwa za Dubai, afasha agura imitungo y'amabuye y'agaciro ya FDL. Hari ibyo bihugu by'i Burayi navuze, harimo Ubudage, Ububiligi n'Ubufaransa. Bo butanga kuba abantu bahatura no kuba abayobozi ba FDL ariho batuye, bagatanga amabwiriza ya gisirikare ariho bari bayatanga kuri FDL nyumweko muri Congo. Naguciye mu ijambo gato, uvuze ibihugu byafashije FDL aho ikura ibikoresho kubona intwaro, ariko numvise n'ibihugu byinshi, kandi FDL ni umwanzi w'u Rwanda, yasize ikoza amahano mu Rwanda niyo bahereyeho. Ese ibyo bihugu biyifasha nuko byanga u Rwanda nabyo? Ego yakoze ku kibazo umbajije, ntabwo navuga ngo byanga u Rwanda, ahubwo byanga iterambere ry'u Rwanda. Kuba jenoside yarabaye mu Rwanda igakorerwa Abanyarwanda, igakorerwa Abatutsi, igashyirwa ku rwego mpuzamahanga ikitwa jenoside, ntibyita ubwicanyi. Wowe ugafata abantu bakoze ubwicanyi, bakoze jenoside, ukabacumbikira.
ahubwo mbona ko harimo ibihugu byari byarabanye byakunze kungukira mu ntambara zo muri bihugu bya East Africa nko muri Congo mu busahuzi mu gushaka indonke rero bagashaka buhake ntabwo bakunda ibyiza ntabwo bifuriza abandi amahoro kuko ibibi byacu no bungukira aba bacuruza aba batwaye ibintu byacu bibonera mu busa so bibona kuri ubwo buryo ariko so kwangana yego hari ikindi kibazo ese impungenge FDL iteje muri aka karere ni nk'izihe FDL iteje impungenge zikomeye abantu batapfa no kubona ko bazidefinisa kuko FDL si ikintu cyoroshye uko abantu bayivuga muri Rwanda rwayiteguye kare rukomeye igisirikare cyarwo FDL irarambye imaze imyaka irenga 30 FDL ni igisirikare cyo kwa Habyarimana kitari kiyakira ngo cyeme ko cyatsinzwe ni igisirikare cyagiye cyubaka ideology mu Bahutu bakonko biyitaho cyari amoko bamwe bavuye za Ruhengeri bafite abavandimwe muri za Musanze n'imvugo kenshi na kenshi na Musanze ikunda kuri ya mbere mu ngenga bitekerezo rero cyo gice cya za Rucuro Masisi ni ibice byari bitema abanyarwanda ubundi hawo zari ahantu h'u Rwanda abenshi bagiye basanga ba Mukaka basanga abandi ariko none ko kwiyakira wenda akaga kambere iteje ni intambara zihoraho bakimira kugira muri Kongo ntabwo bagiye ngo bahunge babone turahunze ahubwo bagiye basanga abandi banyarwanda b'abakongomani bo Kinyarwanda b'abatotsi nta kindi kintu bakoze rero batangiye gukora jenoside nubwo itavuzwe hari jenoside abatutsi batwikirwa inka zabo ziraribwa imirima yabo iragenda amasambu yabo yigaruriza abantu barahunga aho kugeza ubu mu Rwanda hari impunzi zirenga zigira hafi 185 hafi ijana Uganda Tanzania ahantu ku isi hose atari impunzi z'abakongomani hano bakomoka mu mutwe wa M23 mu mushimu tabasha ko bitandukanye rero kuvuga ngo FDL iteje ikihe kibazo ntabwo abantu bakora jenoside wabaha umwanya aho bakabajyana imbere y'inkiko ahubwo baha umwanya bene ntabwo bafite ipfumu bafite ubwo kugaruka mu Rwanda hari ibyo habakoze abenshi bitarukanyijwe nabo ariko ugiye kure ngo bateye impungenge ibitero bingana iki bamaze gutera ku Rwanda bingana iki imodoka zimaze gutwika zingana iki amagrenade amaze guterwa ngana iki ese ideology yayo aho abayobozi b'agato twebwe tuzagaruka mu Rwanda n'ubwo abayobozi b'Abanyarwanda b'u Rwanda babivuga tuzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe kiriho kuba ubwabo akiri abantu bakivuga bati twebwe tuzagaruka mu Rwanda nta mututsi ukiriho ako nta kagakambere gakomeye kuba Kongo ubwayo abaturage bayo bahunga intambara zihoraho kugeza ubu ngubu kuba M23 anesha gucyura abaturage bayo ngo basubire muri bwa butaka bwabo gakondo bo babwigaruriye batahura abantu babo izo ntambara zirica abantu icyo byose ndumva ari impungenge zikomeye no kuba d'abord ugikwana wa genocidaire watubwiye ibihugu byinshi byafashije FDL kuyibonera intwaro kuyifasha kugira ngo igire ikigera ku rugamba n'abantu bayirwanya cyangwa n'abantu irwana nayo ese yo yaba yarwanyijwe nande dusobanurire murakoze bwana Feredina kuba FDL yarwanyijwe ntago intambara zayo ntago mu kwirwanya ntago hari kwirwanya mbere ntabwo yarwanyije mu 1996 mu kwezi kwa 11 ubwo FDL yari na Kabila PER ndetse ifatanyije n'ingabo za Uganda n'ingabo z'u Rwanda bakoraga ubutegetsi bw'igitugu bita mu Mbuto Seseko icyo gihe nibwo ariko inkambi zasenyutse ubwo leta y'u Rwanda yafataga gahunda ko igomba gucyura abanyarwanda bayo ndumva intambara zarabaye inkambi ya Kibumba irasenyuka inkambi ya Kahindo aho abafaransa babaga batorezaga interahamwe harasenyuka Katare irasenyuka Rakeve irasenyuka
icyo gihe numva bari bafite impunzi nyinshi z'abanyarwanda ariko impunzi nyinshi zabaje 96 97 icyo gihe yararwanyijwe pe ariko papa se yari ikomeye cyane ntabwo mvuga ngo barwanye FDLR gusa ahubwo FDL nayo yari ifite gahunda yuko bagomba gukuraho mu mbuto ari nabwo mu mbuto yavuyeho 97 ariko icyo gihe FDL yararwanyijwe irarwanwa Biruma Bucuro irarwanwa Tongo irarwanwa Nyamitabo irarwanwa Masisi irarwanwa Goma irarwanwa Rakve irarwanwa mu bice byose bitandukanye aho za Bushogombo bavuga bararwana Masisi kuza binjiye barikare niho mukinjira barikare niho impunzi nyinshi zatwo zambuka umugezi yari hari koko FDL ubundi yo ubwayo yari agendaga yikinze umutaka w'impunzi w'abanyarwanda abana abagore abapapa abasaza ho byabaga bikomeye cyane ariko icyo gihe nibura inkambi zarasenyutse abanyarwanda benshi barenga miliyoni baratahuka bagaruka mu Rwanda ariko icyo gihe ntabwo twavuga ngo FDLR ngo umuntu yayirwa ngo barayirwanije bayishyize ku mutima oya icyo gihe uburyo FDL yarwanijwe ni ukuyambura abaturage yagize abisigana binjira mu mashyamba bashwiragira mu mashyamba ibande bayiyamburaga icyo gihe ya FDL RDF abagande UPDF n'abarundi icyo gihe kuko icyo gihe bari ubutegetsi bwo gukuraho muri tugu mu mbuto seseseko bayirwanyirizaga muri Kongo n'ubundi muri Kongo ari nabwo inkambi z'impunzi zasenyutse cyane gatatu mu kwezi kwa 11 gukomeza icyo gihe hatahutse impunzi nyinshi ariko aba FDLR ikomezanya gufata umutsi ishyiraho umutsi igihe abaturage gumana nabo baragenda bahungira za Central Africa bajya za Chad bajya za Angola bajya za Congo Brazzaville abenshi nabo baguma ndetse n'ibyo bihugu barabitabara nka za Congo Brazzaville za Central Africa hari aba perezida babuzizi bagiye bazitabaza ngo zibarengere ku butegetsi bwabo giye koko hari ibyo bihugu bya SADC byagiye byitabaza FDL cyane mu ntambara zari zirimo ariko ubwo mu muti y'abakovaho ko mikimura gufatwa ntago Kabila yakomeje kubanira neza bamufashije byabaye ngombwa yuko atumvikana n'u Rwanda ntiyongera kumvikana bya bihugu wahoze umaze uti ubundi bishaka iki mu guteranya muri za gateranya ibihugu duhora muri Afurika iri ryani horamo mu kubera iki haje abandi bantu begera hano ibihugu binakomeye byagaragaza ko akagugu gatoya mu Rwanda katagakwiye gufata Kongo bagaragaza n'ibindi bibazo bikomeye cyane Kabila pe noneho abanyarwanda bakimara kurwanya imitugu mu mbuto wafashaga FDL na Gisifare mu gushaka kongera gukora jenoside mu Rwanda byabaye ngombwa yuko hari ibindi bihugu by'Ububiligi Abafaransa bitabyishimiye ko u Rwanda rufashije rubashe gukora mu gitugu byabaye ngombwa rero ko Kabila mukuru atanga yihinduka leta y'u Rwanda kuko icyo gihe nka chef d'état major wa Kongo yari General James Kabarebe aho birukanya abanyarwanda nabi Kabarebe yego aho birukanya abanyarwanda n'abasirikare b'u Rwanda benshi baricwa abanyamurenge baricwa abasirikare b'abatutsi b'Abakongomani b'Ikinyarwanda baricwa icyo gihe niho Kabila rero yongeye kurokirita FDL ntaguciye mu ijambo gato ni ukuvuga ngo Kabarebe yayoboraga ingabo za Kongo nka chef d'état major nka chef d'état major yego kuko bamukuraho mu yitugu mu mbuto seseseko rero aho muri kujya gucya aho Kabila ahindukiye ingabo z'u Rwanda amasezerano bagiye n'u Rwanda batongeye kuyumvikana byabaye ngombwa yuko bikana abanyarwanda nabi nuko kwirukana abanyarwanda nabi bari bariyo no kwikongera kwica ubwoko bw'abatutsi bwari buhari no kwica abanyamurenge babatwika ababafunga bigaragara icyo n'ubundi bari barwaniye kitagezweho yego habaye ngombwa yuko rero Kabila yongera gukoresha FDLR arongera muri bwa bushobozi nabyo by'Iburayi aho bari baragiye mu mashyamba aho bari baragiye muri za Angola Central Africa Congo Brazzaville barongera barabazana babakira muri special force ya FARDC ndetse ho bana bahana imyitozo ikomeye ihambaye babajyana mu mashuri ya gisirikare babakorera byinshi
ariko ndibuka ubwo icyo gihe hongeye kubaho n'intambara ya kabiri u Rwanda rwabonye rusubira kurwanya FDLR, bararwana ujya wumva operasiyo za Kitona jya uzumva, habaho intambara ikomeye cyane mu kurwanya FDLR, ariko nayo ifite abenshi bayishyigikiye nk'uko twagiye tubivuga haruguru. Ariko icyo gihe rwose nko mu 2001 yararwanye, 2002 yarayirwanyije, ariko biza kurangira none hari imishyikirano yongeye kugerwaho, kuko icyo gihe iyo ntambara bayise ngo ni intambara ya kabiri y'isi yose, kuko ibihugu ya gatatu kuko ibihugu byinshi, Abanyangora bari barimo, Abanyazimbabwe bari barimo, Abanyanamibia bari barimo, bose u Rwanda rwarwanye n'abantu benshi ari muri FDLR, ariko biza kubaho imishyikirano, abo basavimi bari bakiriho, haza kongera kubaho imishyikirano, u Rwanda rwaruka inyuma bahindura ko bazarwanya FDLR. Icyo gihe barayirwanyije pe, urumva ku 1996 mu kwezi kwa 10 nk'amisenyuka kuza mu 2000 na none mu 2015 mu masezerano bari baragiranye nabwo bongeye kurwanya FDLR, barayirwanya bashyiraho Sokora, tuvuge nko mu 2015 barayirwanyije cyitaga Sokora de Sokora 1 Sokora de nabo barayirwanyije, icyo gihe ni FARDC n'abandi bari bafitanye amasezerano, ndetse n'ejo bundi nabwo barayirwanyije ubwo hatakaga bano harimo n'izindi nyeshyamba zindi, habo n'abandi bari bashyikiye kuri bafungina babaza ari abavugizi ba FDLR, bajya barwanya mu bice bitandukanye, ariko bakayirwanya mu byo kujijisha, kuyikingira ikibaba, MONUSCO yihisha kubucuzwa nabwo amabuye y'agaciro, ariko bayirwanya mu by'ukuri bagaragaza ko bayirwanya ko batayirwanya, ari kuyikingira ikibaba. Niba habayeho ko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'iza Kongo kurwanya FDLR, bamwe bakabwira ati mwe muvuye hano tuzatera hano, mwe muvuye tuzatera hano, mwe muvuye tuzatera hano. Aho mu 2015 hari aho bashyize hasi intwaro batatu bajya Kamina, hari abagiye aho bitiriye inkambi ya Lieutenant General Buma, hari Janana, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze barwanya FDLR mu buryo bufatika, bweruye, bayirwanyije mu buryo bwa politiki. Yego, ukomeje kuvuga FDLR kwihisha muri Kongo, kuguma muri Kongo, ese ni izihe nyungu ibona muri Kongo ko nta kindi gihugu ijya kubamo? Tuvuga ngo iba mu Burundi, iba muri Uganda, Kongo ihora muri Kongo, ni iyihe nyungu ihakura? Icyo kibazo mbajije rero Kongo ni nini kandi igice kinini cyahoze ari cy'u Rwanda gituyemo n'Abanyarwanda, Abarwanda fone, nubwo bari hari bita Abakongomani n'Abakongomani bavuga Ikinyarwanda, aho naho abakoloni batwe ku gice cy'u Rwanda. Hariya rero hariyo abantu benshi, hariyo ba Nyarume, hariyo ba Nyirasenge, hariyo babyara babo, cyane cyane ko ibice bya Rucuro byegereye ku gice cy'icyahoze ari Ruhengeri na Gisenyi, usanga bafite n'imiryango ikomeye, barashakanye, barahanye, hari imitungo, bafite aho bihisha harambuye, ni igice kinini cyane gikize, gifite amabuye y'agaciro, bafite ibikorwa binini babasha kuhaba, sinari tubonye y'inyeshyamba ibasha kuhaba n'indi yose yahaba. Yego. Ese FDLR yaba ari ikibazo kuri Kongo, cyangwa Kongo yifata nk'umutwe w'igisubizo kuri iyo mu kuyirwanira, cyangwa ni ikibazo cyangwa ni igisubizo kuri Kongo? Ku ruhande rumwe ni igisubizo kuri Kongo, ku rundi ruhande ni ikibazo kuri Kongo. Ubu tuvugana igihe Kongo yo itabasha kurwanya abajenosideri cyangwa se ngo irwanye FDLR, cyangwa se muri FDLR nk'uko ivuga ngo FDLR abayimo barashaje, ariko kuvuga ngo FDLR ni ideology, ni ibitekerereze, ni inspiration, ni plan strategique, cyangwa se ni ifite uburyo yabayeho, ifite uburyo yaremwe, habaho ko watangije ikintu ashobora kuba atakiriho, ariko abandi bavuga kivukiramo akakigenderaho. Ubu tuvugana ni igisubizo kuri Kongo, koko abakongomani kugeza ubu ngubu FARDC ifashwa na FDLR. FDLR yirwanirira, FDLR niyo irinda Kisekedi, FDLR ihabwa byose, FDLR irahembwa, FDLR ibayeho neza kurusha umusirikare wa FARDC. Ihembwa nande? Ihembwa n'igihugu cya Kongo.
aho ni umusirikare wa FDL ahembwa amadolari 300 umwe kandi umukongomani atayahembwa. ni intege barusha abakongomani se cyangwa n'ubwenge babarusha? Mu mibereho y'abanyarwanda n'abarwanyi n'abarwanyi no gusereka FDL si bo bonyine bayitabaje, ni Burundi barayitabaje, za Congo Brazzaville barayitabaje, ifite imitwe ya special force, ifite ibikorwa igenda ikora hirya no hino. Rero kuba ari igisubizo kugeza ubu ngubu kuri Congo ni igihe gito, kuko igihe kiri imbere kugeza ubu ngubu FDL zateza ikibazo Congo kuruta icyo M23 iteje kuma kugeza ubu ngubu. Tujye M23 n'abakongomani bavuga ikinyarwanda b'abatotsi ndetse n'ubundi bwoko butakikiye imiyoborere yabo, bashaka gucyura impunzi ziri mu n'impande mu bihugu ngo basubire mu byazo. Abo ngabo barwanira gakondo yabo. Urwanira gakondo wicyo arwanira kenshi na kenshi ndagatsindwa. Ariko nka FDL kugeza ubu ngubu ari niho Congo mbona mu bihe biri imbere izisanga ibibazo bikomeye kugira ngo izajye kwikiza FDL bitagishobotse. Gute? Turi impamvu bitazashoboka. FDL kugeza ubu ngubu hari hamaze imyaka irenga 30. Yego. Mu myaka irenga 30 hamaze kubaho gushakana. Nuvuga ngo abakongomani bashatse impunzi bamwe mu miryango ya FDL. Hari abagore benshi bashatse n'abakongomani. Abo bamaze kubyara insandase, urubyaro rurerure. Nk'umwana wavukiye icyo gihe afite imyaka 35, n'ubwo bari ku rugamba. Hari n'abagore b'abakongomani bashakanye na FDL mu gihe kingana n'imyaka 30. Urumva uko bagenda imyaka igenda yigira imbere niko urubyaro rugenda rwiyongera. Yego. Hazagera igihe rero abakongomani bavuga ati Rwanda batakibasha kurwanya abantu, kuko abantu bamaze gushakana, bamaze kugira imbaraga, bamaze kwinjira mu butegetsi, bamaze kubyarana. N'ivyo kintu kinini aricyo kintu cyarebwaho cyane kuvuga ngo se Congo y'ubwayo nibishaka ko ibibazo byayo bikemuka nuko yabanira umuturanyi wayo neza. Abari hariya bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bashaka kongera gukora jenoside nk'uko bivugwa, nk'uko babyivugira. Ibyo byo babivuga ku mugaragaro. Muje buri muntu byo bagenda bakora, bica inka, bica abantu, barya abantu, batema abantu. Ibyo ntabwo ari ibintu bigihishwe, ariko mu by'ukuri ubu ni igisubizo cy'uburambe cy'igihe gitoya kuri Kisekedi. Ariko naramuka batekereje kongera kwiyambura, tuvuge haramutse habaye yuko perezida wa Congo cyangwa se wa Congo bwumvikana na AFC cyangwa se M23 bakavuga tuti mwebwe M23 muri abakongomani turabemeye, ababyeyi banyu b'abakongomani batahuke, abanyamurenge batahuke, abari baye batahuke, intambara zirangire. Imishyikirano kabaho, abantu bagataha, impunzi zigatahuka zigasubira iwabo. Congo yabisigaranye ikibazo cyo kurwanya FDL yamaze kwinjira mu butegetsi, ifite intwaro, ifite amafaranga, ifite abantu yamaze kubyarirayo, kuyikoho byayigora. Bizatwaye indi myaka kurwanya FDL. Ariko FDL ntiwavuga ngo ubu ngubu ngo Congo ngo ifiteho ijambo ko yayirwanya yonyine, ntabwo byakunda. Ubwo no kuvuga ngo ikibazo nuko abakongomani babyaranye n'abanyarwanda se na FDL. Ikindi barashakanye. Ikindi basangiye umutungo, basangiye igisirikare. FDL yinjiye mu gisirikare niyo special force ikomeye imyaka 30. Yego. Bari mu gisirikare cya Congo, barahembwa na Congo, bariga mu mashuri ya gisirikare ya Congo. Bahinduye amazina, bahamariye abazezina. Nuko bamaze kwa bakongomani bakubwira ngo gushaka FDL kugeza ubu ngubu ntabwo arivuga ngo FDL ihereye hanga. FDL yambaye umwenda wa FARDC. Ubwo nuko igihe Congo yavuga ati ntabwo tukibakeneye, ubu nabo ntibazabyemera nabo. Haitaba n'intambara iteye ubwoba. Bazavuga ati turabakongomani natwe turabakongomani, twarabarwaniriye, twajyanye amasezerano yuko muzadufasha guterwa tukarukuraho tugasubirayo. Ese amasezerano twajyanye mwadufashije? Umutego ahuri suko Felix Kisekedi atumva ikibazo cya M23, ahubwo nuko yamaze kushwa imbaraga na FDL. Ese umuturambye n'ubuhe kugira ngo ikibazo cya FDL kireke kuba ikibazo mu karere birangire burundu
wowe byumva gute umuti urambye waba ari nk'uwo? Umuti urambye rero ntabwo wabyumva wo kurandura FDLR, ntabwo mubona vuba. Ntabwo mubona vuba, impamvu ntabona vuba ni uburyo ishyigikiwe na bimwe mu bihugu bikomeye. Umuti waramba rero ni uko abakoze jenoside yakorewe abatutsi bari muri FDLR bashyikirizwa inkiko z'u Rwanda, bakarebamo ba bandi batagizemo uruhare muri jenoside bashuka kujya muri FDLR aho bakaza bakigishwa. Ikindi ni uko habaho panafricanisme, kwishyira hamwe kw'ibihugu bya Afurika, kumva ko umuntu ari nk'undi, kumva ko niba igihe umunyacyaha yakoze icyaha akwiye kugihanirwa, kumva ko wakoze icyaha atagihanirwa, kumva ko niba umuturanyi mugenzi wawe wahuye n'ikibazo, tuvuge niba ari Burundi, ukumva yuko niba arimo gufasha abanyabyaha basi bakoze jenoside mu Rwanda, wumva ko akebo barimo kugira mu Rwanda nako rwabagereramo. Niba ari Kongo iri hariya aho umuperezida avuga ati ngewe nzaza nkure ubutegetsi bw'i Kigali, nkureho umuperezida runaka, Burundi ati rubyiruko turabashaka mu byo kubaho perezida w'igihugu runaka, icyo ntacyo bizamara. Aho umuperezida abyuka akavuga ibitavugika ku mashusho media, aho umuperezida avuga ati akiyamavuga ati ngewe nzakora iki n'iki, nzarimbura iki n'iki. Umuti wa byose rero buriya ni ibiganiro, umunyacyaha wakoze jenoside akayihanirwa, wigishijwe ibitari byiza, gukora jenoside, kwangiza, kwica umututsi, kugira gute, ibyo byose akijwa akabiva nk'uko abantu benshi bigishijwe. Hano mu Rwanda hari abantu benshi bisi izina FDLR ngiyi ihari, bari hano mu Rwanda, abayobozi babo bari hano mu Rwanda benshi, ahubwo ikibazo ni urubyiruko bongera gushoramo muri ayo mabi, kuko hariya ntabwo ari heza, ntabwo barimo bafite amashuri ahagije, ntabwo bari bafite ubuvuzi buhagije, bari hariya kubw'inyungu zabamwe, apana kuri inyungu zabo kuri bo, ku rubyiruko ruriyo. Urubyiruko ruriyo rukingiye abanyabyaha bariyo, bababwira ko u Rwanda bazabaraga u Rwanda, ikidashoboka. Nyama ariko bakabaye ko bareba kure abashaka kujyayo n'abariyo, bakareba ko abaje base wabo baranga mu Rwanda ni abayobozi, bamwe mu gisirikare, bamwe muri guverinoma y'u Rwanda, bamwe mu badepite, mu nzego z'ibanze bafite ubutunzi buhambaye, barahoze muri FDLR kurusha bamwe bahoze hano mu gihugu. So numva rero umuturambye ubwabyo nuko n'urubyiruko rujya muri FDLR, rukaba kujya muri FDLR bakuvuga ngo batashye bwa mbere, bakinda kuba nyuma y'abanyabyaha, ko abanyabyaha babikingiraho, ahubwo bakaza mu Rwanda bagafasha kubaka u Rwanda ruhambaye w'igihangange, kuko umunyarwanda ni umunyarwanda. Abakoze ibyaha jenoside bakayihanirwa. Ikindi, uruhare rw'umunyafurika rukagiramo uruhare, umunyafurika kumva ko ari umunyafurika, kumva ko ari Kongo, hakabaho ubwubahane. Icyo kibazo cyakemuka gutya, murakoze.